Haba plipat ba ya ka International Dairy Federation World Dairy Summit Hajar Arpuar ha Greater Noida umudi uloong baka tenat ka bakmi ya ki jingmi na gijingri la itu kum kawai na ka jingpenmi da ki babun. Ka National Investigation Agency ne ka sngi kala penlong ya ka jingkhandra hakin reportali ki jaka hakaleng ki benta jangkari bante lakam ya ki rio bamman bat ki kam seniu. Kajingdan jang baro ki baladep ai ya ketika COVID-19 hakari kalakot palat ya ka arspa khatsan kulur arpun riu lak teli. Menteri rang ba kari Narendra Modi arsengi lenter unsalit jengo ya ka Samarkand jangkari Uzbekistan nadu ka khatsan terik menta ubnai benesim benta haka jingelang ba arpuar jaka Council of Heads of State jangka Shanghai Cooperation Organization. Haka jingel ya kai kriket ka Sri Lanka kala pendram no ya ka Pakistan da arpulairan bat yo ra ya ka Asia Cup haka sin ka Bahrain Rio ha Dubai International Stadium ne kamit.